Ese wigeze wibaza impamvu abantu bakora cyane ariko bagahora bakennye? Hari amabanga make abantu benshi batazi. Ibanga rya mbere, abantu benshi bakoresha amafaranga mbere yo kuyatekerezaho. Bagura ibyo bashaka aho kugura ibyo bakeneye. Ibanga rya kabiri, bategereza amafaranga menshi mbere yo gutangira kwizigamira. Ukuri nuko n'amafaranga make ashobora gutangira guhindura ubuzima bwawe. Ibanga rya gatatu, bamara igihe kinini bareba ubuzima bw'abandi aho kubaka ubwabo. Ibanga rya kane, bashaka kugaragara nk'abakire aho kuba abakire. Bagura ibintu byo gushimisha abantu aho gushora mu byabafasha gutera imbere. Ibanga rya gatanu, nibiga ibintu bishya. Isi irahinduka buri munsi. Niba udakora rero mu bumenyi, amafaranga yawe nayo ntakura. Wumve ibi, ureke ibinyoma. Ubukene ntibutangirira kuri konti ya banki, butangirira mu myumvire yawe. Nuhinduka uko utekereza uyu munsi, ejo hawe ashobora guhinduka. Iyi ni Benados Click Diaries.